Okay, Vinchu, Binance atanga, Binance atanga, GPay, PhonePe, vela transfer dan hoka kan en nun kan en lenga. Masabera chunin IQ option Binance akan lutanga, Binance akan lutanga chunin eta hinin dei wallet in hunga, wallet ahin kan lutanga, chunin ta funding ahin kan lutanga, funding. Chunin tahinin kan balance ka alang ta kan balance ka lang ta tahinin chunin tahilain P2P tihin munga P2P tihi kan click anga kan tila tur chu tahinin tahin sale ahin kan amang sa chu kan sale do na wangin sale ahin kan lutanga chunin tahinin INR ni tur ne INR ni bok nga chunin tahinin ke chu USDT ni wangan USDT hen oma sale nia chu INR ka sale don chun tahin kan en thlanga chunin tan filter ahin kan lutanga filter ahin kan luta chuan tahinin I sin kan borvel kan ni ka share ka transfer tu ka chuma chunin sanga train ka ti chinanga sanga ka type anga chunin search payment method ahianin UPI ka tinga chunai ka click anga chunin confirm ti ka click anga tin kanin tiang kam muta eng hui nge ka man don tahinin AK47 yanin sanga tanga sin khatle sang nika alei thinta chunga chun hepa hi kan ti meinga masabarami ching somret le pali 0.53 nia sale ti kan click nga le mi sale ti kan click nga sale chunin lain all hi kan munga all hi ka click don avayin ka sale don awang kanin all ka ti a chunin tahinin select payment method ahianin ka UPI omsa wangin ka UPI hi ka select meinga ti khanin tikan ka UPI ka select ta chunin tahin sell with zero fee ti munga tin ka sell don ni chunin ti hen ka hak nga ta hen chat thi in munga chat thi lain sorry chat thi le munga chata hianin hemi alei tu nen hianin kanin text theya chu ama hianin phone pay a kanin ke chu phone pay ka man awang kan phone pay a kanin paisa kan mi ron thonanga paisa ka mu ve le khanin chon ta ain chat theya send payment and I'll release soon tahin ka don tur chu sangkwa zaruk sum thum le paruk ania chumi chu aron thon hona kan release don ani tahin kan phone pay kan lutanga ole tahinin munga payment receive form tahin number oma chu sangkwa zaruk sum thum le paruk tuna khanin Binance tang khanin ka receive a chunin tikan ka receive to nuwa khanin tahin payment receive ti hi ka click don ni don to nuwa paisa kan don nuwa che kanin payment receive ti click tur ni ani lo kha chunin ni ko chu kan paisa kan chan theya chunin kan don paisa kan don nuwa che kanin payment receive ti ka click tur ni tahin kan thiranga tahin payment receive ti kan click ang kan hmu to wangin chunin tahin I have received and verified the payment ti kan click nga confirm release chunin security verification ka oma chu kan verification code kan thunga kan paisa chunin email authentication email
kanin verification code kami kan kema ni kan ninge ni ti kha kan verify na kanin code kha kan chu vele boka kan email kan lo thlenga chu kan chunga ti kanin code kan chuwa ti kan dan lunga dan tia ti kan ti zo ni dan kan click nga ti kanin kan Binance atanga poisa kan transfer chu ti kan lut ti na ani a hrethiam lo om ko chunin mi ron sot ni don nia okay that's all